Hai guys, Assalamualaikum. Today is hari Sabtu 11/10/2025. So yeah, aku tengah nak cuba warna off-white. Rasanya macam sometimes I feel white is not my colour, black is more my colour. Tengok kulit macam nampak agak kusam. Even kalau dah pakai makeup pun, my makeup is not too. Actually, I don't know what is the makeup. So, this is my daily makeup. Just, hari ni kita lebihkan sikit glitter. No, macam lakar tapi tak apalah, biarlah, bolehlah kot. Selagi saya yakin dengan saya punya makeup. Okay, this is my outfit for today. White and denim blue. Back Muslim, putih. Okay, that's it. Today kita just pakai tudung bawal je sebab tak ada shawl warna putih. So okay, guna ni je. So let's go. Okay, saya sangat yakin dengan this outfit. So yeah, before kita gerak, saya nak upload this video, which is Get Ready With Me and Merdeka Day. Sebenarnya saya banyak lagi video yang belum saya edit. Just kita macam kumpul dulu. So next video ni saya akan ada video. So before gerak kita nak upload lah. Today we are eating at here Ichiban Ramen. Kita beli plain order. kita dua orang je tau. Kita dua orang je tau. Dengan tertekan. Saya masak je lah. Kenapa air dia warna coklat yang ni macam ni? Cawan dia kot. Ya ke? So this is chicken katsu curry. Saya beli yang setnya. Set gyoza. Belum sampai. Boleh. Video. Pukul berapa dah ni? Pukul 5. Berapa jam? 4 jam. 4. Begitu cintakan saya. Ya. Tukarlah. Itu wallpaper ke apa? Harapan palsu. Adanya aku nak buat wallpaper gambar orang. Okay, I'm just at home. Back home. Sekarang pukul 7 lebih. So yep, tak adalah beli banyak sangat. Just beli banyak perfume. Dikiranya macam stock perfume. Sebab yang paling saya suka adalah this perfume this. Dah habis. So time tu ada buy berapa buy 5 free 1. Macam tu lah. So aku beli benda ni dua. Okay, makeup still on point lagi. Love. So, kita nak buang makeup semua. Tudung saya dah macam tak tentu arah. Terlalu minum banyak kopi, aku rasa pening sekejap. So, yep. Bagi kita prepare dulu, baru kita unboxing. Oh, ni lah dia yang saya beli. Saya beli Alento. And then Fresh Shop. Ini actually tak silap pastel ni saya beli skincare. Skincare saya dah habis, so saya beli skincare. Masa tu tengah sale. So, I just buy bila dia ada live. Beli time live. Ada sale banyak. So ini adalah ink. Printer aku dah habis ink. First kita pergi Alento and then kita pergi the Fresh Shop. So Alento basically saya just beli perfume. Dia tengah banyak promotion tau. Buy 2 free 2, buy 3. Ada macam harga combine 3 99, ada yang 5 RM95, macam tu lah. So the first is the combo aku beli adalah ni Mango. Aku beli 2 sebab this is my favorite perfume. So this is an Audi perfume Mango. Ni passion fruity. First time cuba. Time tu bau tester dia sangat, dia macam bau fresh. So this is golden berry. I think this is gonna be my next favorite perfume. Dan yang ni mist, just body mist, bubble gum.
And then this candy. So the next is yang ni Audi toilet. Pico just all yang. Dan aku beli ni perfume candy. Yang dua ni adalah, saya tak tahu nak describe dia punya bau dia macam mana, tapi yang penting yang aku pilih semuanya bau fresh, bau manis macam candy, and then dia macam bau rumput. Tu aku cakap, dia kata yang dua ni macam bau rumput, tapi I think this is not bau macam rumput. So I grab this. Okay, saya tak nak mention harga berapa semua ni. Barang kedua adalah from the face shop. Mostly saya beli mask muka dengan krim tangan sebab kulit saya sangatlah. So right now I record on my iPad. Macam biasalah, saya punya iPhone full storage. Okay, even saya dah banyak buat backup, full storage. So next is the face shops. I buy from the face shops. Mostly I buy mask. Cik tunjuk ada satu. Mask ni RM59. Total je 25, 10 campur 15, 25 pieces. Okay. So saya beli semua jenis. Semua jenis. I am so clumsy. Ya Allah. So yeah, saya beli rice, shea butter, cucumber, timon, and this is apa mung bean haricot mango. Betul ke aku punya pronunciation ni? Madu, honey, rice, again rice, olive, minyak zaitun, olive buah zaitun, pomegranate buat 5, dan lemon, blueberry, bamboo, dan this is the last one is tea tree. Yup. Next is ni untuk kulit jugalah. Actually saya beli ni sebab dia tengah banyak ada banyak sale, tengah sale. So saya beli dua. Jeju aloe vera, and this is ice. Beza je yang ini sejuk. Mungkin yang ini kita boleh pakai time tengah hari, waktu tengah hari untuk sejukkan kulit. Ini kita boleh pakai malam. Saya beli benda yang macam untuk melembabkan kulit. Hydrate my skin. Cause kering tau. Tak tahu lah time ni tengah kering. Sebab saya kurang minum air masak maybe. The next is I buy this cream lotion tangan. So saya memang banyak beli lotion tangan yang kecil macam ni sebab easy to bring and put inside my handbag. Dan ni adalah free gift. Free gift je. Terlalu kecil. Chomel Believe Super Night Clear Soothing Mask. Nampak tak? Okay, actually dia kata promoter tu kata boleh pakai time malam. No need to wash it, just leave with this mask. Okay, the last one is, so ini adalah skincare. So saya beli Time Life. Macam yang saya mention tadi, saya beli Time Life. Saya beli dekat TikTok sebab semula saya ingat saya nak beli dekat kat Shopee, tapi kat Shopee serum dia sold out. So I try cari dekat official TikTok dia, which is Toriden. Kebetulan tengah ada live, so I just buy from them. Wait for the minute. Saya hampir lupa saya beli apa sebenarnya. Dia ada satu set. Sekarang saya dah buka. So let's show what I buy from Toriden, and I buy it from TikTok. I'm gonna show you. The first is Alhamdulillah. The first is Toriden Solid Lips Essence. Sebab saya punya bibir sangat kering. Tak tahulah kenapa sangat kering. Kulit muka kering, pipi kering. So I buy this.
Long lasting hydration non-sticky lip balm. Okay. Non-sticky, let's we try. Rupanya begini, tak ada banyak je, just 11 ml. Sekejap. Keluar, nampak tak? Okay, I'm gonna try. So good. Plumping. Dia tak ada warna, so yeah. Jangan expect dia ada warna sebab dia memang tak ada warna. Dia memang lips essence. Nice. Not sticky. Okay. We can go with this. So harganya adalah, after last time tu aku beli RM19.75 daripada harga RM22. So the next is Toriden Balance Full Serum. So ini siapa yang ada acne, recommend this. Buy this. So actually bukan aku belum try lagi, tapi I just hear what from people review, okay. So kita akan buka. Yang ni dapat free gift serum dia juga, tapi 10 ml. It's good. Sebabnya kalau kau travel, kau just bring this, yang the small one punya, tak payah bawa yang besar punya ni. Saya beli ni sebabnya satu kulit kering, satu memang tak nampak sekarang ni tau. Sebabnya saya banyak tiny bump tau. Wow. So kita akan try dekat tangan. So dia punya ni apa yang penting is Centella Asiatica Extract. So wow. Actually, disclaimer, saya tak boleh review tau. Saya bukan reviewer for beauty skincare. Sebabnya saya tidak buat more research about this. Wow, dia good. So the next one is again saya cakap video ni adalah saya just nak tunjuk apa yang, just share unboxing video apa benda yang saya beli. Okay, don't ask me is it okay or not. First of all, this is the first time I buy this Toriden sebab before this I use Medicube and Beauty of Joseon. The thing that I can review is just Beauty of Joseon because sepanjang saya menggunakan produk skincare, selalunya saya tukar-tukar skincare. Tapi the one yang aku tak tukar adalah Beauty of Joseon. Serum yang ada alpha arbutin. Yang itu is very good for untuk dark spot. Seriously, saya ada bekas jerawat. So I'm using that. Tapi nak kata bukanlah terus esok, hari ni pakai esok terus hilang dark spot kau. Tak, it takes time, okay? It takes time. So the next is saya beli toner. Toner yang Toriden satu set dive in punya. I buy this sebab saya memang tengah tak ada toner tau. Toner saya memang dah habis. So saya tengah mencari skincare yang untuk melembapkan kulit. Yang before this cuma ada untuk ni je, dark spot. Show more. So this is the I buy Moisture Glow Hyaluronic Toner. Ini korang boleh guna tangan, just guna tangan ataupun kalau ada pad kan, boleh pakai guna pad. Tapi aku lebih prefer, kalau toner aku prefer guna tangan lah sebab it's more absorb. Kotak dia ada 300 ml. Banyak. Aku rasa tahan lah beberapa bulan. Harga dia RM58. After less is I got RM54.34. Yang ni tak ada free gift sebab aku beli yang bukan set punya. So the next one is ada free gift sebab dia set punya. This is the last one, set dive in. Yang ni, kau nampak tak? Dah sold out tau. Dah sold out. So I do just share apa yang aku beli. Yang ni set. Ada serum. Set serum. Dia ada moisturizer. Soothing cream.
dengan toner pad. Actually lah, kalau korang nak jimat, beli yang macam ini saja pun dah okey tau. Kenapa aku rasa macam tiba aku jadi life horse ni? Sebabnya dia toner dengan yang toner pad ni sebenarnya dia lebih kurang je. Okay. Macam yang aku cakap tadi, kalau yang beli toner ni, korang boleh guna tangan ataupun guna yang pad yang sedia ada, yang korang ada sekarang kan. Tapi aku prefer guna yang tangan. Kalau yang ni, yang cecair ni. Kalau yang toner pad ni, korang just letak je. Mana dia? Ha ni. Aku akan tunjuk yang mana toner pad. Sebenarnya aku dah toner pad. Tapi aku beli lagi yang ni. Sebab aku tahu toner pad tu aku akan pakai dengan mak aku. So, dia akan cepat habis. So, yang 3 set ni. Set ni ada free gift tau. Free gift dia banyak tau. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Free gift je ni. Face mask. Toriden. Kita ada dapat tone up sunscreen. Itulah sun cream. Lepas tu dengan ni cleansing foam. Salah. Aku salah sebut tadi. Ada dapat 4. Mana tadi? Ya Allah. 1, 2, 3, 4. That's it. Sini dah tunjuk dah. Mini complete. Dah habis korang, dah habis. Kalau korang tengok video ni mungkin dah habis kot. Kena tunggu the next promotion. Saya harap kan Toriden ni kan, skincare Toriden ni dapat melembabkan kulit saya. Dan lagi satu, mungkin cara pemakanan saya tak berapa okey lately ni. Saya terlalu banyak sangat makan Maggi. Okay, itu saja video untuk hari ni. I will say terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Bye guys. Assalamualaikum.